Juah-juah mo benta Karina. Shalom. Bapak inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang dekat merlolo ate ngodiri, boideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang makdeng ku pesakat kami sukutan keluahan en, mersodip mo kita asada tong idangani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami sepermase ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadiai di, ibas sukutan enda. Amen. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul Mistisisme. Si bagian idok lapihan simbadia, imo si tersurat ibas sada Yohanes bindu 4, ayat sada soh ayat 6. Janahnat si bagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pedua kan si mendok. En mo tandana, barang i sekala mengaku, Yesus Kristus roh mi dunia en, to sebagai jelma. Kala si bagi dingo, idomi tendi si roh bai debatanai. Bapak inang deket kita karinana, mistik, barang pe kegegohan narap pertibi enda, gatingo taidah merkitekan kuasa tendi antikristus, si meralo mi tendi perbadia, si meralo mi kesentengan ibas lapihan simbadia, deket meralo mi pikiran si merandal. Kumernakan idi, kenah ngo tatadingkan idi. Ibas Kamus Besar Bahasa Indonesia, mistik, barang pe kuasa si oda boy ian tu si pikiran ta, si merlapatan, idomi tendi, boy moi tendi si roh bai debatanai. Pendeta Daniel Listijabudi, ibas bukuna si merjudul bergulat di tepian. Pesengetkan tersenget pengantusin agama. Mula mistisisme, idi mau mendokkan pengalaman pejumpa dekat Tuhan. Jolmit mi Tuhan merkitekan kenggeluhan segenap ari mi jelma. Mula tapi kirinola, teologi mistik mengarahkan kita asa mengakapkan Tuhan idi ibas dirinta nagabe dengan ta. Penandaian jolmit mi Tuhan, idi mo nagabe sada sini tindangkan imo Jesusi debatasi telus sada deket nagabe jelma. Tubuh narap pengurupin tendi perbadia. Sini tindangkan ibas kesi telu sadan idi, orang ngopelin kata narap kata sini pertibienda, tapi tubuh narap perukuran idomi tendi perbadia. Pengalaman dinalaku menulusi dalam kesentengan endango, ipesenget si Yohanes ibas suratna. Mula ukur idomi tendi perbadia, roh moi ibas kenggeluhenta. Mula tarasakan tendi perbadia idi, odango kenah pengalaman simbelgah kalon. Mula idomi tendi perbadia, tendi ni debatai, mengarahkan perukuran jelman terem, asa idengkohkan kata ni debata, si roh mendahi karina si sinna. Tersenget tendi ni debata barang petendi perbadia, enggak tingota betoh cituk pelin sada kekelengen, si mengantusi ukur dekat boy i idah mata. Mistisisme memereken pengantusin si merbage. Kade taulah genep hari, kebiasaan dekat geluh biasa sambing. Idi mo ipake debata, asa pejumpa kita tabasa. Idomi tendi si roh bai debatanai, ibas kenggeluhenta. Bersorip mo kita. Meliasate Tuhan, kumerna katamu si enggotel kastaba kami si Darien. Beli mo kami merasakan tendi perbadia idi, ibagasan penggulmitan ninggeluh nami genep ari. Ibagasan Yesus Kristus mersorip kami tabako. Amin. Bagi mo renungan ta si Darien, ulang lupa ki subscribe, like, janah ki bagikan beaka dengan tasi dewan kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa imo, si masuk-masuk kita karinana. Juan-juah mo banta, shalom.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.